se napredovalo u akademskom sistemu, u školskom sistemu, očigledno da ne mora da se plati samo da bi se pristupilo negdje, već da se i dalje mora nastaviti plaćati za svaki ispit. U tom slučaju vi nećete biti konkurentni u regionalnom ili međunarodnom sistemu ukoliko prolazite isključivo na osnovu novca, ne na osnovu znanja. Jednostavno svi moraju biti svjesni da ukoliko se dozvoli da se ovakva situacija nastavi, da oni ugrožavaju budućnost svoje vlastite djece, pošto ta njihova djeca neće biti konkurentna na međunarodnom planu, pošto oni jednostavno plaćaju za neznanje i u tom slučaju kako će oni doći do poslova. Potrebno je pronaći rješenje gdje neće biti nikakve tolerancije za ovakve slučajeve. Potrebno je probiti ovaj sistem. Jasno, sistem se vjerovatno brani i u tom slučaju je potrebno uspostaviti političku volju i političke mehanizme da se napadne ovaj problem. Potrebno je početi sa vrha, upravo tako. Tada bi se mogli identifikovati neki odgovori, tada bi se mogli postaviti neki primjeri. Ukoliko ljudi nisu spremni da vam daju odgovor, da vam daju direktan odgovor, to je jedan od načina do kojih će se doći do odgovora. Što se više radi na sistematski način, na strateški način, postiže se bolji rezultat. Međutim, samo bih još htio reći da se igramo sa budućnosti upravo ove ovdje publike, ove mlade publike, ukoliko se ne preduzmu neki ozbiljni koraci. Ja se dalje vraćam na to da bi građani imali poverenje u ovu državu, u njene sisteme, sve treba da vide ove slučajeve za koje svi znaju, deca u obdaništu znaju. Nije trebalo na OHR-ove, neke kao OHR-ove, navodno, crtarije i koješta. Pa danas deca naše u obdaništu znaju da nacrtaju koliko ko para ima i šta. Tražimo svi mi da vidimo te slučajeve procesuirane, jer onda će biti manje kandidata za politiku koji ulaze u politiku, u stranku i kandiduju se isključivo i samo da profitiraju. Da li je nevjerica u tužilaštvo opravdana od strane naroda Bosne i Hercegovine? Nevjerica jeste ako ne vide do kraja slučaj doveden. Ako, ne znam, pokrene se ogroman slučaj, na kraju to sve padne. Znači, ja ne mogu da verujem da tamo rade toliki laici da nisu mogli da pripreme optužnicu. Ne mogu da verujem to. Ali isto tako kažem i do policije da pripremi. Samo pitanje je koliko naša policija odlazi na obuku pa se školuje posebno za, ne znam, drogu ili posebno za, recimo, slučajeve prevare, slučajeve korupcije, pedofilije ili tako nešto. A ne da slušamo 300 slučajeva, znate, kaže, određena količina narkotika. Na kraju vidite po 200-300 grama. Svaki građanin Bosne i Hercegovine zna da je negde veletrgovina. Kako nikako da dođemo do te veletrgovine, nego sve nalazimo one dilere koji idu u onim kineskim patikama i nekakvim džemperima i po 100 grama. Mi svi znamo gdje su dileri. Prođite svakim gradom i svako ću vam reći, ovdje se skupljaju dileri, ovdje se trguje narkoticima. Ali gdje je ta veletrgovina? To me ne interesuje. Ti veletrgovci su u divnim cipelama, u salonima sede i voze se privatnim avionima i nedodirljivi su. I idu na one destinacije, vjerovatno. I one idu upravo na te destinacije. Tužilaštvo? Sad smo govorili upravo o korupciji koja je prisutna i u školstvu i kao što su rekli i evo naši studenti i gosti, to je zaista jedan od možda i najopasnijih oblika korupcije, jer jednostavno ne dozvoliti mladom čovjeku da na jedan pošten način završi taj svoj studij, stekne struku i sutra počne raditi svoj posao i bude koristan član društva je zaista zabrinjavajuće. Međutim, vezano za tužilaštvo. Evo, čuli ste ovu priču. Znači, neki slučajevi se vode godinama. Da li je to problem što nemamo dovoljan broj tužilaca? Da li je to problem kadra? Da li je problem da li je zaista tužilaštvo naše korumpirano? Uopšte kako to kontrolisati? Ima tu više problema. Prvi problem je, evo, mada nije to problem, ali evo, pozivam zaista naše i studente i inače građane na suradnju. Jer da bi i policija, a i tužilaštvo dokazalo ova kaznena djela, potrebna je suradnja, da tako kažem, oštećene strane. Odnosno kvalitetni dokazi. Jeste, kvalitetni dokazi. Mi imamo razne i posebne istražne radnje i tako dalje. Znači, može se iznaći način da osoba koja traži mito, evo sad smo konkretno uzeli to kazneno djelo,
da to može biti u suradnji sa oštećenim dokazano i kasnije na sudu da te osobe budu oglašene krivim i dobiju zasluženu kaznu. Znači, to je prvo, pozivamo zaista na suradnju. Drugo, vi ste spomenuli broj tužitelja nije adekvatan, obzirom na obim posla koje tužilaštvo ima. Ja sam čuo da neki od tužitelja rade i po 400 slučajeva. Pa ima tužitelja, evo kolega koji je sad izabran i za sebe ostavio, evo 1500 predmeta. Da li je to normalno u vašem poslu? To je, nažalost, normalno sad u ovakvoj situaciji kojima tužilaštvo radi. Da li je tu onda pravda zadovoljena? Ma ja se sjećam reforme pravosuđa, isto tako je, tražili su od nas, međunarodni, da reformišemo pravosuđe. Ja ne znam da li smo ga reformisali ili deformisali, ali nešto nije u redu. Jer je tad rečeno da će posle te reforme ići sve glatko i da ćemo imati nekorumpirane sudije i tužioce jer im se daje solidna plata. Sad ne govorimo da li je ona solidna ili ne, ali govorim šta je prezentovano. Sad vidimo da svaki poslanik ima veću platu od tog reformisanog pravosuđa. Da je napravljen takav sistem, pa ne znam nija, bilo je vrlo pompezno. Međutim, sad se odjednom ispostavlja da ima 300.000 problema. Pa ja onda ne znam šta je bila svrha reforme, odnosno kad smo imali to bolje pravosuđe. Pa je bilo, ne znam, kadar, pa nema sredstava, pa ima sredstava za kadar. Znači nešto duboko neštima. Nekom očigledno, a svi znamo gdje možemo prste uperiti, nekom očigledno ne odgovara funkcionalno pravosuđe. Ali isto postavljam pitanje i onima koji su nam tu reformu servirali i rekli da će posle toga sve biti bolje. Zašto nije bolje? Dobro, halo, dobro večer, pa gospodin Feller. Halo, dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Dobro večer. Pa ovako, ja bi se referirala na par stvari, ako mi dozvolite. Kao prvo, htjela bi reći da smo mi ljudi koji se boje da javno izgovore ono što misle. Ja stvarno ne vidim razlog zašto je to tako ispada, što je rekao taj gospodin, ja se izvinjavam što se ne sjećam imena, stranac, da smo mi narod bez stava, mi jesmo narod bez dostojanstva. Dakle, sve nam u životu možete uzeti, ali ne možete nam uzeti dostojanstvo. A šta mi radimo? Mi ga dobrovoljno dajemo u ruke onima koji to od nas očekuju. Dakle, mislim da su malo teze zamijenjene. Ne treba da bude sankcionisan vrh. Treba onaj ko vrši, nad kim se vrši zahtjev ili interes za pomozite mi reći, za bilo kojom vrstom korupcije treba da odreaguje. Ja sam imala jedan slučaj, recimo kada mi se ljekar obratio sa namjerom, imala sam jedan mali zahtjev plastičnog hirurga i on je ponudio meni da bi to trebalo nešto da se plati, ja sam se naravno iznenadila, šokirano, čovjek se je posramljeno okrenuo i otišao. Ovo što je rekao gospodin iz Transparencija, ja vrlo cijenim tu organizaciju, ona je jedna od svijetlih tačaka u ovoj državi. Ali nije tačno to što on kaže, ako se razbolite, celte su drugi karton. Gospodine, vi se razbolite, pa javno iznajte ono što vam je doktor kazao ili ucijenio vas. Snimite mobitelom, sad imamo savršenu tehniku, snimite video mobitelom, snimite što god želite, pa da vidite kad to jednom odreaguju, hoće li se iko više to usuditi. Dakle, vrh nije u situaciji da vrši, da bude u situaciji korumpiranu. Mi jesmo dole. Mi jesmo običan građanin, prosječan građanin. Dakle, mi dok ne reagujem, pardon, ja sam skoro pričala sa jednom gospođom iz Švicarske. Znate šta ona kaže? U Švicarskoj je svaki građanin špijun za korist švicarske države. Da li bi vi prijavili korupciju na neki od telefona, na primjer? Naravno, ne vidim smisao, zašto ne. Od ovog jednog života što su nam ostavili ovi mastodonti, nesposobnjaković koji nas vode, što treba ja još da me ucijenjuje neki ili granatđija ili neki doktor. Neki dan sam otišla doktoru i poslala me gospođa čovjeku kojem uopšte to nije u opisu posla. Nazvao je glupačom i vratio me nazad. Ja sam naravno njoj rekla da je glupača i prenijela kako je doktor rekao da je glupača. Znači, glupača ovako, glupača onako. Naravno, a znate šta, prije par godina je bio anatomijan... Prije par godina anatomija bila na Medicinskom fakultetu 2000 maraka i ne znam koliko je sada. I šta treba? Sutra da dođemo takvoj jednoj osobi koja nema pojma. Upravo tako. Ovdje je trebao da sjedi gospodin Milorad Barašin, glavni tužitelj Bosne i Hercegovine na ovoj stolici, pa ja se udobno osjećam ovdje. On je negdje ostao zavejan u snijegu, ja ga očekujem tokom emisije, ako dođe, ako ne dođe, Bože moj, šta da radimo, 03